amen. Haleluya. Aymananje mpagaze ngashima Imana kubitangaza n'ibikomeye igenda inkorera kandi nongera shima ngaha mwiri shengero rya Independence narahabonye ikiganza c'Imana ndahabona ubwiza bw'Imana ndahakura inyigisho nyinshi abandi batari bwamwe. Amen. Amen. Jero cyambere shima Imana shima ko munyitaho kandi niyo ngo aje musengera umwana ngo aje mu mwana bakanyitaho maza baca banyakira bakasengera umwana nkatahakize ico ndagishimira Imana ndabashimira ukwitanga kwanyu mugenda mukora. Hanyuma ngaje ninjiye ngana naraguye inyigisho nyinshi kuko murigisha kandi utahura atahatahuye uwigishwa akatahayumvise wafise amatwi akurugutuye. Hanyuma ngenda shima Imana ibitangaza n'ibikomeye igenda inkorera ngishika jemba muyo kete ya Buyenzi nshitse muri Buyenzi kandi naje ngwaye maze kwicaraho bakambarira ngo genda umusanzi w'urupangu numva naje umutwe birambabaje. Hanyuma niho numva ngaha hazandaza no masengesho hanyuma bakasengera gukira ndakira ndumva nyene ko ndozi inkomezi. Hanyuma rero ikindi shima Imana nuko igihe mwigisha ati erega amahera ntazoza mutagenda gukora n'akantu na gatoyi abantu nahakuye icigwa gikomeye kuko baragenda bo mu rupangu bakansanga bakama bambwira ngo ndi umusanzu w'urupangu nkumva birambabaje. Hanyuma maze kuza ngaha bakatanga irya nyigisho nanjye naravuye hasi ndabwira umufasha wawe nagiye mu isoko muri Kotebu sinzobura akabanza manze ndawe nanjye urokora yego ndashima Imana maze gushika muri Kotebu sinzi haje umuntu w'umupapa akaguma ambwira ngiye muri tele kurangura agacavuga iki kibanga ntigishobora kuntwara ivyaranguye nanjye kandi amubwira nawe wabanje kubikibamba mu buryo ushikama. Hanyuma ndashima Imana maze kuzana njanguma numva nosenga Imana uyu muntu muri tele aguma agomba kungwanya nanjye umukozi w'Imana yasenge abantu bagenda gukora ni kubera maze gusenga ubu ndashima Imana ubu shitani watangura kumbarira ngo he nagufatiye ibyo urangura. Turafashijwe no kubikora. Uyu muntu apagarara imbere kandi umukozi w'Imana yaraduhaye ubushobozi bwo kugenda tugashikana hariyo ariko umuntu ari hano batari ryavuzwe nawe urihagarareko. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hagurutse mvuga ibitangaza nkoreye bibiri muri none. Igitangaza ca mbere ndamaze kwezi bamuzi tagira amatara kandi amatara ariyo ariko nabazimu bateye mu rupangu bakibaza batumira mu rupangu ndimo mame mu nzu mbamo barankupira amatara nkaheranye kandi n'amafaranga y'ifatayo nabuze kandi atanayo nheranye barankupira kuva yaho umwana rero yaciye afatwa kuva bankupira umwana carafatwa nijoro ntasinzira ku murango n'amaho ubwa nijoro ntasinzira ndarasenga nakoze benshi nagiye nakoze Imana agiye ati mufashe gusenga si heza Imana ibahezagiye. Hanyuma rero igitangaza nabonye Imana yankore naco gitangaje ntari bigere mbona kuva mvuga kukunyu nabonye igitangaza ntari bigere mbona umunyu warakora nzi gukora ibitangaza mugabo nabonye igitangaza ntari bigere mbona kuva mvuga. Umunsi umwe rero natashe ku mugoroba saa 10 sanga umwana ararembye ikararira nabuze amahoro kandi riradashushe ndasenga ndabanza ndasenga ndasambura ncanumva ijwi mbe gifata kakuru arasigaye gakenya basi akafata ndakakuma mu mazi yuzuye igikoro ndamicagira mu nzu hose ngeze muri chambre nzi imanimba yaguye kwita cyambona itara riratse ryo muri chambre ukwezi kose kweza amatarata bamukizime kandi kwakira umwana akunyu n'umunyu akunyu n'amazi bica biratsa amatara ego cyane uwabyibagiye warakoze kuri entrepreneur oya
kandi none ni wahora uyikora ku kwezi kose reka ndabivuga sinakoze kurenzera gutenda mije gusa amazi hejuru nca mbona itara riratse kandi umuco waje ntabwo wari umuyaga nkuba byarantangaje cyane canja kuzimya nzimije rikaguma ryaka canja muri saro naho ndabe yuko bampaye amatara nakije bikaca rizimije wa muriro mbonye nsubiriye nkaza muri saro nkaca mbona riratse mugije muri saro ntiryaka byarantangaje mu nzu yose twaguye igihumuro Imana yacinyereka ko mu mwiza ari umuco. Haleluya. Icajero cyuhira kuri uwo mwana. Kuva mbonye ivyo bintu umwana mwijoro arasinzira Imana yabicura. Dukomera amashi umwami wacu. Imana irahari cyane ntayihari. Imana irakora cyane ntayikora. Abazimu naho bahari bavomera mu kayungi vrema iyo baba bandi nari kubahanura bagahunga bakatureka bari pantasi bari kunanirwa bakagenda bakavuga ati aba ntibavumika ntibahangagwa ntibarondegwa aba barakingiye bari ku kimenyetso c'amaraso. Yesu ashimwe. Nanjye nashaka gushima Imana igitangaza yankoreye. Jewe ku mazina nitwa Nizigimana Jean, simufasha umwe duheruka kuronka umwana w'umuhungu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwana afatwa n'indwara ikomeye cyane. Twari tukira abageni kuronka umwana numva no wa mbere twari tumenyereye ingene abana bagwara. Umwana acafatwa uko ntari menyereye abandi bana bafatwa. Madame amufise ariko aramwoza umwana cyaradadarara gutya. Aradadarara cyane rwose yagira ubwoba mugabo ndavuga ati ivyo byose ko biciye bihera iranabazimu abona baturabahonda batugira kwishengera. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma rero bica birahera n'ivyagaruze aho umwana yari afise iyingazi ibiri. Umwana amaze gukwiza amezi abiri byaciye bisubira biramufata rero nyakumufata. Ku munsi yarashobora kudadarara nk'inshuro 5. Hanyuma kenda musimana kwa muganga kuri iyi centre de santé ya hôpital Abija. Umuganga aramuvura aramubwira ati amutware ku gipimo cyo kwa Rojanti. Ashitse muhira ndamubwira ati manzi usimbire kuri hôpital militaire. Aca simbirayo umuganga aca mubwira ati donc ama acte de mariage acte de naissance. Hama rero kuri acte de mariage hari handitse ko ndi fonctionnaire kuko jewe ex chef de quartier muri quartier. Ico gihe cyaranga kumufasha bwa tuzusubirayo bukeye abaganga bazaba bahinduye. Wa muganga cyamwandikira wa mutinyene yongera mwandikira igipimo cyo kwa Rubirana. Umwana cyabandanya dadarara cyane ubwo wa mutara ufata ingazi biri bansabye. Awufashe cyane mubwira umugore ati nta mpamvu yo kwirwa turirukanga dufise umugabo w'abagabo umuganga akiza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yamubwira ati wowe genda kuri repentance bambwiye ngo ngende kuri muganga yitwa Abeli muri ville efu ya Stella Matutina sinjayo genda ntabanje guca mu masengesho genda mu masengesho hanyuma aho ntahira mu ijoro mu butumwa bwa saa 8 y'ijoro turihurira dufatanije n'abakozi b'Imana bari kwityo urajewe ndi mu gitanda abo batsimu turabakubita mpaka tubahonde. Yesu ashimwe cyane. Amen. Isaha 8 ntaritiro kuva saa 7 umwana yaciye yikangura aguma agorana ati we banze kumugorana turahura isaha igeze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Isaha 8 igeze madame ndamuvyura basha kukaburungu indirimbo pastor yacakubitako ngo nta Imana itogukura nta nayitogushiza. Haleluya. Dukomera amashuma Yesu. Haleluya. Ubutumwa bwose ndabutangura ndabuheza mwari pasiteri Adere na mwari Olivier na pastori na jewe n'Imana n'umugore n'umwana mu gitanda tubikura yangwa. Yesu ashimwe cyane. Mu masengesho turayikubita mu gitondo ati umwana uze ku ndabingena za kubabeza umwana ryarenza ameze neza uracamera neza. Rero igipimo abaganga banditse igipimo umuntu araja kwigirisha mpagaze ngaha mvise ukwizera madame haguruka hano batera kuvugire kijambo icyo gipimo kigenda ari negative baca gukomera Imana bashibera cyane uwo mwana byarangiye
Tanano muri consultation ya Kristo Yesu. Tana tumukozi. Kuliko Yesu mukozi. Haleluya. Imana ishimwe. Yanezerewe cyane igitondo ibyishimwe nari gucisha ngaha kuri Pasika. Naje niteguye kugira Imana yankoreye igitangaza. Ye nagerageje kuvuga kenshi ati Imana iriho cyangwa iriho. Ati iriho ngira ndabe kwiriho. Ariko kuri Pasika ati ngira mvugane nawe amaso mu yandi. Buca ni Pasika. Bemaze kugenda uko rero arabantu nemereye amahera bambwira ati twaragukoreye tugomba kuza guhimbaza Pasika natwe rukuruti hakabamo n'umwana w'umukobwa uturera mu rugo yari yarambikije udufaranga gutyo tugera kuri 200 ati ndoduka ku Pasika de ariko umunsi wa Pasika bora ntari 10 n'abifise ariko abo mborera mu gitondo ndabwira ati ko nzinduka nsenga Mana uriho cyangwa nturiho acha mpamagara saa 2 muragira nze kurabutungura ngo ejo nzoduka namubwira ati ndira saa 9 nakuzaniye amahera mu gitsina cya Yesu ntaye nari mfise ndabwira Imana ndaba abantu dukorana hirya no hino abantu mibintu inzira zawe zirenge igihumbi sinkogwe n'isoni mu minsi tutarenze byari saa 6 saa 7 ati ngira nkwereke ko ndi Imana namba telefone iravuze ndavuga ati telefone ye byagose ni umugisha ndayitaba ati aronye uri heti ga centreville twagomba tugutume ibintu imashi tinibiki ati ni bya bintu sanze umenyereye ati mu amahera imbere batuma simva ngaha ndurungika hanyuma batuzaniye ati ntugire ikibazo cy'amahera ati byose bigira 1,500,000 ati mu mpakashi ati ngutura amahera aho hari kwinyungu ibihumbi amacanane cyo telefone nawe mukobwa ati tegura ejo zoduka mu mbere Imana icyubahiro haleluya mu nyongera amashi ko yarambira agasuzuguro kuko nari namubwiye uti akumva senga ku mugoroba no mu gitondo nicaye Imana irahari ndavuga ati Imana uranyiyeretse guca nyene kavuganye nanje saa 6 saa 7 indishura saa 9 Imana irahari dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana rero ikindi ko kuvangira mariage itarigera inyima ibyo kurya byo kugaburira abana bawe dukomera Imana amashi menshi Haleluya. Ubushobozi bw'Imana yo mu ijuru Imana dukorera Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo na Shadrake na Meshake na Abednego Mana ihari yayindi birema ikabikomeza Mana turazi kuriho mu bushobozi waduhaye nk'abakozi bawe mu mavuta n'ubutegetsi n'ubushobozi wahaye ishengero ugaha abakozi b'Imana nanje ndategetse ingwara mu izina rya Yesu ndimusaba abadayimoni bamuteka kudadarara nimusa ingwara nimusa ikiciza nimusa amapepu n'abajini nimusa ikintu icyo ari cyo cyose ndahagarika iyi ngwara iyo yajiva ibyo yivanamo mu izina rya Yesu na neutraliza ndasambura ndazibanganya ndaturira ubushobozi bw'Imana nkorera ubushobozi bw'iyampamagaye ubushobozi buri mu maraso ya Yesu ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana ubushobozi buri mu mavuta y'ijambo ryawe ubushobozi buri mu bubasha wampaye bwo kurambika ibiganza ku bambaye bagakira ndamwatura ko gukira mu izina ndamwatura ko gukira mu izina akira gukira mu izina kongera amashimisho umwami Yesu. Kanzigamira umuryango n'ibibondo Imana yacu ni habisibani.
ndashima imana ihangiro nani yayo ry'amafungo 40 yo gushimira imana kuko urugo rwanjye rutari rumeze neza, ukuntu ishishikara kunyiyereka n'ukuntu ishishikara guhindura umufasha wanjye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ndashimira imana cyane muri ino yinga yarayimurega surprise ntari niteguriye. Nari nasezeranye imana igihe umugere wacu atanga ikimazi, ndavuga ati imana nanjye ukazondosa nzotanga ikimazi kingana uku, ukubera ibyiza tumaze kugira ni byinshi. Rero ndashimira imana muri ino yinga, imana yarakindonkeje, imana ihabwe icyubahiro. Amashimira imana kuko yarampaye kuguruka no kubona ibyiza byayo no kumva impanuro yayo. Narahanuye umufasha wanjye kubyerekeye ikigira 10, ndamubwira ati nubwo uronka 10,000 ugatanga 500 hajya bisa nk'ufata tubutanze imbere y'Imana, usa n'utataze na kimwe. Ugiye kuguruka ukareka kuraba inimero y'amahera, ugashikama kugira Imana ishishikare kuduhezagira mu muryango kugira ngo dushishikare kurera abana bacu. Ndashimira imana rero ko icyo kintu yacyumvise muri ino yinga, yanungikanye ikigira 10 nagitanze, ndamubwira ati nta na kimwe wibagiye ngo yanabikoze ngo n'ukurenza narengeje ko none ndashimira imana cyane rwose. Amen. Amashimwe shikumwami Yesu. Amen. Ndashimira imana ko yampaye akarara k'ubushombe bwongejeje habi, abanyizeye yuko kazohera yampaye akazi. Yesu nashimye. Amen. Akira akazi uve mu kiraka mu izina rya Yesu. Mu kwezi kwa 5 nyene guha akazi. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mpagaze ngashima imana kuri imana yagiriye neza ejo umwana yafashe igitete k'urugora ararumira ntabizi. Ushahana nuko yasamuye umwana biranka kwa hema, umwana aravomisa biranka, ndatumutwe ndagira iki gushikanaho mpamagara umukobwa tubana ndavuga ati umwana arampanye, mugabo we yari yasinziriye. Hama umwana ararira aragira iki, ndasohoka hanze ndashira ukayaga biranka kuko hariho umubanyi yigeze kubura umwana uvuye kuri ico kintu nyene. Umwana barahamba nacandagira ubwoba ati none gaye mugo bagiye mu bwoko ko byasi kwaheba birafata iminota 30 umwana byasi kwaheba. Ehebwo ndashima imana rero ko yambaye hafi ikankiriza umwana byase ndafata kakunyu ndakoroga mu mazi byase kwahema candamumwesha. Muwo mwanya umwana arahema atangura kumera neza atugenda kuryama. None mpagaze ngaha no kurishima imana singira nico no imana imana yakucura. Amashimwe shikumwami wa Yesu. Ariko akakonya Imana iri nyuma y'ijambo ryayo yavuze. Burya Imana itanze yerekwa n'ishuri ni ikintu gikomeye cyane.